Hivi guy, bisi shakunya essence na mimi nakunya ka essence ka esprit. Jefe. Oui. Ako kantu ko kubanza gushyira akantu kagasambusa mu bundi umuntu agiye gukora akazi natwe duko tubigenzi wacu muhumuro kabisa. Kweli. Urumva ura imensameho jani mubwira shofera. Unaona hii mimi nitaka jua kueviter les accidents, mafujo ya watu wale nyinyi muangalie tu watu wanakuwa na fujo na kule kuna watu ba chauffeur. Mwangalie tumfatanishe macho. Ariko nta soni wumva ngaho gashofe. Wewe uri kuranywa ubwira utwara imodoka. Hani mugatangura gushira amakosa ngo abanyarusange ngo nibateze impanuka. None se numwiguriye koko? Numwiga? Mama, nawe uramushigikiye? Ukweli kuna lumaka lakini ndo ukweli. Nani mwenye abajua hapa? Watoto wanabajua murejo. Kama watu wa Rusangi maki, kupata na bashoferi wa mzuri maki yenyewe ubamini tu bashoferi au yule tumaka accidents na nani mwenye abajua? Iwacu rwose bamaza abantu abashoferi bawo. N'abantu sinza ho bigira imodoka. Na kitu kingine kama unasikia vinakulumu na shuko na yeye. Sikia nikwambie, maana vitu yetu tulikuwa naongea unaanza tutosha unaanza tutia mje yako biko kwambia tu ya kukunya na uko unatembeza gari. Waone kama ile ni probleme lakini. Unaanza leta mu vitu ya maidentite, vitu ya kuanza leta mu vitu ya kuvuruga watu, vitu ya kuleta mu vitu ya kugavulana. Kunya nuko unatembeza, itezenda kuua. Utezenda pale unaenda fanya accident, tunakufa shivo temwe gari juu tu yako mtu mwa mwenye uko akunya nuko atembeza na haiko kitu ya mzuri. Muganda tutakoresha impanuka pe. No. Basi nishaacha na contact ni shepat. Munisame vraiment. Kwa nisema vyote mimi naomba munisame. Twende basi mu. Sitaki kukufa.